U Evropi u proseku samo 18% zaposlenih u IKT oblasti čine žene, a od ukupnog broja učenika koji pohađaju predmete iz ove oblasti samo 17% su devojčice. Zbog toga je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić na konferenciji kompanije Huawei Women in Tech istakla da je Srbija jedan od lidera u Evropi po učešću žena u IKT sektoru, ukazujući da je u toj oblasti već postigla rodnu ravnopravnost. U Kancelariji za informacione tehnologije i IT, informacione tehnologije i e-upravu imamo čak 65% žena. 65% zaposlenih u Vladinoj kancelariji za IT i e-upravu su žene. I verujem da će rodna ravnopravnost koju smo uspeli da postignemo već u ICT sektoru ne samo dodatno da će se održati, već da će sve više žena biti, u stvari da će žene činiti većinu i u ICT sektoru u budućnosti i da ćemo u budućnosti možda govoriti o tome kako možemo muškarce da ohrabrimo da imaju vodeću ulogu u informacionim i komunikacionim tehnologijama u Republici Srbiji, ali već je to problem koji ćemo zajedno rešavati zato što smo čini mi se, već rešili. Broj zaposlenih u IKT sektoru u Srbiji, kako je navela, za poslednjih 5 godina porastao više od 50% na preko 80.000 ljudi, dok je prosečna zarada u ovoj oblasti skoro 3 puta veća od prosečne zarade u Srbiji. I kako bi nastavili ovaj rast, nama je potrebno više stručnjaka u ovom sektoru. Devojčice igraju izuzetno važnu ulogu. I ukoliko uspemo da dodatno zainteresujemo devojčice za posao u IKT sektoru, to će nama omogućiti, ali kako u Srbiji i u regionu, to će nama omogućiti zaista mnogo veći rast. Premijerka Srbije je zahvalila i kompaniji Huawei na dosadašnjoj saradnji. A Huawei je nama bio izuzetno važan partner i u uvođenju informatike i programiranja u osnovne škole i u širenju specijalizovanih IT odeljenja u srednjim školama i u proširenju kapaciteta tehnoloških i tehničkih fakulteta u Republici Srbiji i kroz otvaranje Centra za inovacije i digitalizaciju u Republici Srbiji i kroz izgradnju i jačanje i stvaranje našeg data centra u Kragujevcu. Ove godine izvoz Srbije u sektoru IKT-a preći će 1,7 milijardi evra, dok će suficit biti veći od milijardu evra, što nije slučaj ni sa jednim drugim sektorom u domaćoj privredi.